Insipolo munkulunkulu wamthwesa amandla, baba wamthwesa amandla, abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Zasha saphinde sangena sagaleleka thina bofuza fulela limashe amahle ngathi azoshumayela usho mina ishide lemhlophe libhakuze lapha laphinde labhakuza lapha ngaso lesi sikhathi propaganda yasabeka bathi sigxivize singasuki khona la kwaSiyaviva TV1 siyakwamukela siyakubingelela mhlawumbe uyaqala ngqa ukungena please subscribe make sure ukuthi uyasubscribe usithathe usibeke ezingeni elifanele South Africa mhlawumbe umuntu akakusho lokhu kugcwala umlomo kuyintokozo enkulu yokuba kanye nani ngesikhathi esihle lapho khona sisuke sihleli nodokotela osuke ethi yena ukulungela ukuba kanye nani nifake nani imibuzo ngokukhulekile namhlanje sinodokotela uDr LUKHELE sicela uqinise lapho kuma comment uqinise lapho kuma like uqinise kusubscribeeni wenze sure ukuthi uyishare futhi le video MC Pholobasi ishide limhlophe likhuluma nawe ubukhoma ke la kusikhondla khona sikamabona kude ngaphandle kokunanaza dokotela siyakwamukela sikubingelela bingelela abantu emakhaya MC Pholobasi abalandeli ababukeli beSiyaviva TV1 ngacabanga MC Pholobasi iFacebook ikhona la ekhaya abantu abaningi bakulandela kakhulu nathi sebasilandele nje basibona khona la ekhaya kuSiyaviva cha siyabathanda sibakhonzile siyabathola bayefika ekhaya bazosizwa siyahlangana nasemazweni la sihambela khona sibancedisa abakazi basihluphe ngalutho siloku sibasizile nje siloku sisizene siloku sikhombana neindlela ngoba khona indlela okucaca ukuthi kufuna sithole kubona abantu esibathola la nakuthina khona indlela abafike bayithole kuthina ngoba manje kufuna ngisho nabantu abangaphesheya kuyilwandle nakhona eAfrica nje koMozambique Botswana Swaziland abantu abangaphandle kola SA bayafona babuza izinto ezithile nezithile sibachaza chazele abaye bacishe baphoxa ke ilabo thola ukuthi banamaphupho amade hey ngiyengibuza ukuthi uphuphele liphupho nje ubudleni yeah ngoba manje uyahlupha umuntu oqhamuka esefuna ukuhlaziyela iphupho kanti mecala into ayenzile akakutshenanga okay ke masuthi uyafona ke ithi mawufona uchaze kudokotela lo ngihlanganisa ubulawo imkhulu ngaphalaza u3 days kwase kuvela imbono ungaqhamuka ukuthi ufuna uqhazelo kanti uqala waguquzisa imithi yakho ngasese ungiyona evukuzela umbono usubona uyabona hayi ngoba sibalekela ukuhlaziya amaphupho kodwa nje cha siyaphila pho lokho sibonga kakhulu dokotela siyazi ukuthi ke hleze kuyintokozo ukuthi uze uzokhuluma nabantu futhi bakuthakasela kakhulu njalo masofikile abantu abaningi ke baye beshiye ke benemibuzo eminingi bathi ngubulukhele ubukeka emncane abanye bathi hayi ubukeka ngathi ukhulile mawuzwa ivoice yakhe lo mqondo omngaka uthathaphi mdala ngempela mncane ngempela yafisa ngelina ngitshena abantu isigaba nje ukuso ngale ukuthi usho exactly iminyaka yakho kodwa ngiyazi ukuthi uphuma ekhaya lezinyanga nakonalume bakho ukade bezinyanga ubalwa nabantu ekuthiwa umuthi bayawuqonda futhi bangokhokovula kuwona abanishiyelele impande nendlela futhi yokukhuleka umuntu okhuleke kakhulu kusenesikhathi kanti futhi ukhuliswe ngayo lento enkulu yokukhuleka ngifuna singene namhlanje ezintweni eziningi esizokhuluma ngazo kodwa emqoka kakhulu kumina ngidabukela lo yamfundisi onebandla elikhulu ngokwendlu kodwa abantu abakhona phakathi bawu5 kuna lo yamfundisi noma lo yamama umfundisi noma lo yababa umfundisi oshumayela ngendlela eyisimanga enkonzweni kodwa umnikelo ingcosana kuna lo yamfundisi oqoka kamnandi kuna lo yamfundisi uyagadwa ayisho ukugadwa kodwa imali ayisebenzisa kuzo zonke lezi zinhlelo zokuqoka kahle ugadwa imali ayisebenzeke ngezikhathi zakhe wathatha umhlala phansi uyayiphemba lento ayivuma ukuvutha uphinde kube nalo yakhokovula wenyanga ugobela lo yana bathi hayi inyanga enkulu bayehlonipha yathatha izikhwama zikayise noma lesasangoma sewushaya umhlahle senza ngayo yonke indlela kodwa asiphuthuki ngoba abantu mabefika kusona akekho ohalela ukukhokha bonke abantu bafisa ngathi ngabenzela ifavor kungabi lokho kuphela kunezinye inkosi yami esezabe imphuqumpuqu ke straight ngenxa ukuthi
Isithe siyazama siyenza kwenze kulutho. Asibukele abantu bobabili. Umfundisi onenhloso ukuthi ahola abantu abashumayeze bazanise nenkosi. Ufisisha ukwakha ipolitiki kubona. Sebehambile abalaphi bendabuko bamhlaba uhlanga eKhakayini, bamhlaba uhlanga eqolo, bamhlaba uhlanga ngaphansi kwenyawo. Bathi manginyathela wena enkonzweni bazohayiza bewe phansi abantu uzoba profitela bebona. Ngiyazi ukuthi udaba lami selubeludde kakhulu, kodwa umbuzo wami la ukhona. Umfundisi ofisa ukuya phambili simsiza kanjani? Kanti inyanga efisa ukuya phambili noma umngoma ofisa ukuya phambili simsiza kanjani? Uzogamanga. Pholoba umbuzo wakho umhle awumude umuntu enesikhathi sokulalela. Ubukulalela yona into enkulu kakhulu. Kunokujaha ukwenza ungazwanga ukuthi kuthiwa yenza njani. Yes. Siqale kumuntu oyinyanga. Ubunyanga kufuna uqale ufuna indabuko yabo wena umuntu oyinyanga. Ngoba la ukuthwasa into yokuqala nje kunabantu abakudalelwe ukuthwasa. Kunabantu thina esisonde nabo bezwe lento okuthiwa umoya. Okay. Beprofeta kakhulu. Banela nje ukuyothatha into aso bafaka imiyeko. Baphupha abasezwa kushiphunga lidlu le-toilet. Wanela abanye bezwa kuthiwa kuyakhushulwa. Bayofuna izinto bathi babooster lento eyimvelo eyayikubo thina sonda nabo sibezwe beprofeta into okuyona yona. Banela ukuthi ishwi somewhere bathi balanda into yamandla kwaphela lapho. Abanye uthola ukuthi lapha ebunyangeni wayezwana kakhulu negobela lakhe. Lalela ukubhubha igobela waphupha naye ngapha. Manje saqonda ukuthi ugobela ulwazi waye ngaliphosa ngakulo noma lo mhlawumbe kusho ukuthi ugobela wayempha amakhambi wayengamfundisi kwagaya. Noma uthola ukuthi ugobela wafa ngesandla sakho wena thwasa. Manje uthola ukuthi ke manje lo muntu nangu selapha uthi wayesebenza kufunwa kanzima kakhulu ukuthi lo muntu yini ehambe yaze yamvala. Sibuye kubafundisi. Funa aqale lo muntu azi umnikazi webandla. Ahambe umnikazi webandla awumenzela izinto ezifanelekile. Ngoba kukhona abantu othola ukuthi bangene ecathulweni zoyise. Uthola ukuthi wena Pholoba uyihlo bekade Archbishop eyifounder. Akhothame bese kuthiwa ngoba indodana endala wena. Ngena kulomsebenzi kayihlo. Qhubeka nawo. Angeneke lo msebenzi ke lapha ke abantu bakuhloniphela egameni kayihlo. Uthola ukuthi wena wenze into eyenziwa uyihlo. Ungasayiningi nesikhathi sokuthi uguduze wehle wenyuka uqoqelende ufuna imfihlo ukuthi ikhehla laligezephi laliqiniswephi belisebenza kanjani lalinani belizilungiselela kanjani ngoba sike isiphiwo esingenamfihlo ngoba nesayoni nje phiwo esikaze sigcatshwe ukugcatshwa siyaduka before inkonzo makuthi inkonzo ingesabatha thola ukuthi benyuka ngolesine abahlele entabeni nangolesihlanu ekseni mhlawumbe ngolesihlanu bangena emanzini emini ngabe befike ekhaya bazowenza amalungiselelo enkonzo bayinxuse 2 days zonke entabeni bebambe ibhandi uma ngabe into zakho iqale ngomuthi noma zikuvume ngomuthi jima phela kusukela ngolesithathu uphambanisa imithi uyihlanganisa izibunge zakho wenzela ukuthi makufika impela sonto abantu beze esontweni bayikhiphe phela lemnikelo njengoba vese phela inhloso yokuthi kuvulwe ibandla kahle hle kwa ukusiza umphakathi so umphakathi ufuna ubhekelele ukuthi kamfundisi ingubo zakhona ziyaguga izitsha zakhona ziyaguga ilamakholo nezihlalo zakhona ziyaguga ilamakholo so kufuna ukuthi ube khona indlela yokugeza ngayo nezinto ezishunqisako nezinto ezichela la egcekeni ukuthi umuntu mefika efica isitulo esihlephukile uyashaya unembeza ngeviki elizako loba phakathi neviki ubona imoto ima ngenhla komzi ukudiliva izitulo athi umuntu ayimkhulu ngiphatheke kabe ngibona abantu behlele izitulweni eziphukako kanti ngiyayithanda inkonzo suyabona hayi induku zami ziyasebenza uma ungekho ngasendukwini hamba uyozilibamba ibhande wenza ifasting le uhlale entabeni sikhuluma ke ngezimo ezinjalo uma ngabe uthola ukuthi ke umsebenzi lo kahle hlena mhlawumbe ubaba wakho nomgogo wakho wayengawuphiwanga wahamba wawulanda okay kwaba ichoice yakhe wawulanda ufuna uthola amadlozi ahlubuka mhlangela nalento la yes besithola idlozi elanxuswa noma elancengwa ukuthi limele isithunzi salomsebenzi ngoba ki wonke amadlozi axwaya
izethwalo kukhona amadlozi akufuna ukuthi kube khona into eyisigubhu la endlini noma uphondo noma ibhodlela noma ngiqabe khona idlozi lingafuni igqatshwe lifuna isikhandlela lifuna intambo lifuna amanzi abosisiwe kuphela ufuna ulazi lelo dlozi ukuthi lidiniwe njengamadlozi abantu abangogogo iningi labo abawufuni umuntu kodwa khona ogogo babeyizangoma ababili abathathu kodwa bayifuni induku ezicinile kakhulu ezokwenza ukuthi abantwana la ekhaya bakhala ubusuku bonke bangalali bahlushwa lezi zinto eshunyiswa lapha esigodlweni so sikhala kakhulu ngabantu ababe netalent abasebelahle endleleni lento ke ngayikhuluma kwesinye sesikhathi ngibekisa ngomuntu wayedlala kakhulu ibhola ezikoleni ko primary ko high school waba nesihlole kakhulu umuntu esadlala ibhola esikolweni nase high school kanjalo wasaqine angayikufuna umsebenzi elegaxa amakhokho la ehlombe uyojima ibhola impilo yakhe ibusiswa isihlwele nje ukuthi ushaya igoli kuphela kanti lapha ebholeni kushubile ebholeni kudlalwa kakhulu ngomuthi so mangabe kudlalwa ngomuthi inyanga isebenza kanje emapholoba iya inyanga ithi njoba nizodlala neteam ukuthi ibuza inyanga ukuthi ubalo inkinga kuleya team kuthi MC manje igame yokuqala inyanga okhendle kuyona ifake uMC ebhodleleni imvala ukuthi angalishaya igoli ngoba i-team phela ikhokhela umdlalo manje lamandla angaka ancundeke kulama games angaka bukade wadlala ugijimisa ibhola iminyaka unesihlwele udabule ngenkani uyivimbela lalenyanga ivimba wena ukuthi ungashaya igoli ngoba le team endlela nayo ikhokhela inyanga ukuthi win so ucoach lapha nabadlali bashilo ukuthi umuntu oyinkinga kuleya team uMC inyanga manje ibhekisa izibuko phasi imisa umkhondo ibheka phezulu ivala uMC ukuthi angafohla shaya igoli kule team ngoba seyikhokhile iminyaka Solomon wena kuliwa nawe ebholeni ihamba iminyaka bese ubona ukuthi senginengane ngizele manje kufuna ukuthi ngakhumuzi umsebenza wakho usiyaqala ukuthi uyageza uyaphalaza uyaqhuma akusenze kulutho wavaleka kulela talenta elaqhamu samncane nabazali bakho bangakunaka inqwaba yabantu abaningi esikhule bedumile safunda izikola esasibuka bona abanye babephasa kakhulu abanye babecula kakhulu ezikoleni bedlala imidlalo beyaphambili inkinga lemidlalo edlalwako le isuka imnandi impela kodwa kunezinto lezi ezisetshenziswako for ukuwina wena osuku phambili oyinkinga kuleyo team ufuna wazi ukuthi inyanga isebenza ngegama lakhe iyakuvala manje lesinyanga singabe sabaqaqa laba bantwana ngoba kufuna mangabe phela i-team seyiqedile ukudlala i-team yakho ikhokhile ngithi isiwinile i-team qaqala umntwana omuntu phela ngoba manje kuzovimbeka impilo yakhe manje ngesimanga segame nje u90 minutes owodwa lo muntu solumvalele ebhodleleni waya lapha umqaqe lo muntu uthi phu noma dodazana nimkhulula ebesikuhlanganele besikubanga bekuyibhola ukuthi sifuna uwini siwinile ke umqaqele umntwana umuntu aqhubeke nempilo manje lesinyanga ivala uDulu ngabe ngaphinde futhi inakhe uthola ukuthi mhlambe nejazz lebhola lithathiwe uthola ukuthi mhlambe kuyiwe esangweni la kubo kwafika uthatha inhlabathi kubo kwaphoswa umuntu othile emafuku wajomba usefika lapha egroundini usene injury mbumbulo akasayenzi lento adume ngayo so abantu abaningi abakhule banamatalenta ebudaleni babo ibona abaphansi manje labo bengathi bayizinga yinga abathithibele ibona abantu esikuhlonishwa bona namhlanje labo bephaphe befika bayancuzuka baphela besakhula sikhala kakhulu ngabantu ababenamatalenta besakhula mase bebadala sebayizimfivilithi uyabasiza wena labo bantu no ngiyabasiza abantu abanjalo ngiyangithande kakhulu ukuthi inkinga yakho masihlolile bese siyibukela ukuthi ineminyaka emingaki yahlala kuwe bese nawe ubone ukuthi neviki singalithatha no 3 days singawuthatha nenyanga futhi iyakuphoqa ukuthi ungayihlala noma uthatha iviki lodwa uduka 2 weeks phinde ubuye uloku usivakashela nje lapha ekhaya sothi indaba yakho ngoba kunabantu abanesiphakhala la seminyaka kunomuntu othi mina ngiloku ngazalwa kithi ayikazi bekhona imoto manje mefika kimi ngizomlapha namhlanje next week atheke imoto yena wafica kubika kazi bekhona imoto ishimbuza kazi bekhona uyalazi kube ukuthi kade lahlupheka kaze libe something so kufuna mangabe uthi uphumile impilo yakho awujahe etohweni awakabi nanomfazi kusawena ihluphekele hlala phansi lenyanga ukhuluma liqiniso nonyanga enkulu ikithi liyabhubha ndoda ngifuna mangiphuma la ekhaya ikithi liphile ngami ngishiye ekhaya amasima wabiyiwe ngishiye izindlu siyawa akho ngishiye ibhara lokuphusha inhlabathi so ngicela mkhulu ngiqale phansi ungise phezulu mina ngizolapha lo muntu ngicheke nemuva ngicheke namangcwaba kubo ukuthi amkahle yini ngihambe nalo muntu ngimbeke la eceleni
nansi ke into efika ibe inkinga ke kubantu othola ukuthi befike emzini enyanga bahlela emzini enyanga ufika umuntu la ekufihla ukubhema lothi yophela iviki usuyabhema ngasabhemi nabantu abaficela ubhema nabantu abafice endaweni azafake nabantu abayizitha engeke ngimtshele ukuthi lo muntu ongena la ekhaya kangena ungena nawe omunye zagcina seqonyo naye iziguli khona la ekhaya azaqonyo naye izingane zala ekhaya agcine esebhemisa ngisho amakholo la ekhaya ufice ngesonto uyona uyayiqeda ke uyathayima ukuthi umfundisi uyasondisa uyalapha ubhemela le kude engamboni ngimazi ukuthi uyabhema agcine ntshontshe lamakholo amanje sofaka sakhe esikolo sofaka yakhe ingilosi leke ibulala kuye leke ichitha kuye useyifaka la kwakhe yes uzoshiya manje itshalile sebamfulathela kabanikazi bempilo yakhe lapho kufanele bamsize ngoba manje usebalwa kulabantu abafaka umkhokha la ekhaya sidla umkhokha kuye uthatha umkhokha uphalaza kulamakholo South Africa ningizimu Africa worldwide kaloku police amaseko udokotela LUKHELE uyatholakala endaweni yaseKongo eNanda eKZN eThekwini onokwakho ukuthi mbone ngazo zonke insuku ngesonto usuke ekhonzisa ikhulekela abantu ebanikeza ke neyiwasho ngiyafisa ukuthi udokotela sithitele iyohambo oluya emanzini mhlawumbe uthi qaphu before siphethe la mhla ka7 siye emanzini 7 October okay kodwa nje ikhona iminye imithandazo yethu thina sodwa ungajoyina muthanda ufone ubuza ukuthi ibhande lelo libanjwa nini ngoba kunenxenye yabanye abantu abangafuni mase sibaningi bafuna masu 6 7 10 su 4 su 5 su 3 lezo zinto ziyenzeka kucishe impuntshuke kwesinye isikhathi ubone sishuthile semanzini sempophomeni mhlambe sishuthe solwandle bese uba nesithombe sokuthi hawu le nyanga kanti yangena emanzini ngoba inyanga wazi ukuthi zineyinunu ingene emanzini qasi ngena kakhulu emanzini futhi sihamba phambili sokushiya umuntu ofuna ukuhlola njengawe ofuna ukuhlola sizomchecka phela ukuthi lesi sibusiso sikhona yini kuye ake sithi nje umuntu ongazazi noma unaso noma abanaso oluhlaza hlaba bheka nani niyathola ukuthi hayi umuntu ohlaza nje oluhlaza hlaba ufuna lento ukuba nayo ukuyincikiswa lapha egazini uyafuna angadlali lo muntu aphathe imfanelo zakhona simgaxe ngoba yonke into ikhona ayikho ifake without ioriginal so manje singawubeka lo moya mbumbulu lapha alandele imithetho yalo moya mbumbulu uzoshaya kakhulu lo moya awuthayime ukuthi isikhathi esithile kwenza ukuthi isikhathi esithile kwenza ukuthi emva kwesikhathi eside esingaka ngenzana lusiko lwalento ukuthi iyenzeka kanjani ngoba phela manje kukhona umuntu othola ukuthi uyisangoma ubhula kuphela kodwa uyathanda nayo kuphuma yobethela so isibungu yilasingena khona ke ngoba isibungu emusishisa senza lento esakhelwe yona angena ofuna ukubethelela kanti isangoma kumthetho thina sikhule sazi ukuthi umuntu wezindaba uyena ocitha amathamba anichaze ukuthi lokhu uzokuthola endaweni ethile lokhu nizokwenza kanje lokhu ningonile lokhu nikwenze kahle kufanele nihlawule nali icala nali kodwa naye uyathanda ukuthi aphuma yobethela ngoba imithi akayibone ebusukumelele uyaboniswa uthola ukuthi abezi laba bokubethelelwa ngoba izikhwama ziyakhuliswa kukhona isikhwama sokuthi abantu bokuhlola baphela ekhaya sekufuna manje usikhulisa isikhwama uvulela abazobethela kufana namathwaso uyavulela uthangene kube nabantu othola ukuthi bafuna ukuthatha igaba mhlambe izizwe amabutho umuntu othola uhola amabutho noma uphethe insizwa olusebenza erank nabantu abalikhulu emakhanda ufuna nesithunzi ahlonipheke makuthiwa irank yaxabana anakuchamuka yena ukhuza kanye ayikabili so ziningi izinto ezikhona esikhwameni isikhwama sisodwa lingaphila ikhaya kungalanjwa nedimo nemisebenzi ehlukahlukene oyikhulise wena ungami ngalo owodwa owawuthwasela noma lo owawuphiwe uyayikhulisa imisebenzi kufana nokwenza umsebenzi weyigubhu uyahamba uye kwenye inyanga ifika igezi icinise ikufake lesikhwama seyigubhu nawe uyothi uhleli phakathi neviki kufika oyedwa ufuna isigubhu kudlula isikhathi uphinda abuye kufika omunye ozofuna induku yokemidlalweni kufika omunye ofuna induku yesikhundla ukuhlangana nezinye izinyanga ukhulise isikhwama sakho if unebandla futhi ufuna uhlangane nezinyanga eyinamabandla zikuthwasise ukuthi nali ibhavu mawumuntu onebandla mawufuna abantu basondele ebandleni banikele futhi ungasuba noma ugcina ususithakatha la kanti ngabuyeza usisize ukuthi hayi mangabe uthi lapha ebunyangeni uyathokoza ukuthi uyakuthanda ukusondisa indlela yokusondisa nayi indlela yakhona nenhlawulo yakhona ngoba lento yesikhwama usobunyanga nebandla
iyahlanganiswa uyenzela umhlatshelo leyo kholwa ibikwe la ebudlozini bala ekhanga kwesikhwama ngoba lokho kuqalile koloko qinile njoba saqala siba prophet emasontweni namanje sisekhona emasontweni kodwa noma sesifile soqhutshwa ngamakholo sobe singekho lezinyanga nezangoma ngoba izinyanga eziningi zithi ziyasaba ukuzela esidunjini South Africa Ningizimu Afrika uDokotela Lukhele asiphi inombolo sikhumbuze address hayi mina ngiseKZN eThekwini la eKhongo 0739237589 DR LUKHELE number 27 Facebook page ba WhatsApp abantu bangifonela umhla ka7 sihlangane kulomthalazo omkhulu wasemanzini abafuna ukuhlola online basondele ngo500 wabo bawu transfer sibahlolele mawusesigodlweni usekhaya seku 300 lo 200 kahle hle ukugibela noma kuthiwa usuka kuphi lo 200 isuphulela ukuthi ugibele no petrol noma ibhano kuyafana sikuhlola ukuthi usuze wafika mawusekudeni ipetrol iyo le ezogijima idonse ukuthi lo muntu ohlola online isithini kuye siyabathanda abalandeli besiya Viva TV siyabahlonipha kakhulu inkosi babusisi page lakho Facebook DR LUKHELE number 27 sisho njalo lapha ekhaya DR LUKHELE number 27 on Facebook abantu abamthinteke ingcingweni ubuze nokunye singakubalulanga noma singakushongo ukuthi ngabe lokho omkhulu yakwenza yini mayikwenza uzokutshena bese usondela khona qikelela kakhulu ukuya esigodlweni uyibonele eduze indoda enkulu okwamanje mina nawe sibonana kwivideo landelayo siyabonga LUKHELE amen abulayo nabahluphekile bebasondela sondele mkunjini yalo Yimsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla Baba wamthwesa amandla Abagulayo nabahluphekile wona wesondela Yeshiteli mhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla Baba wamthwesa amandla Wona wesondela sondele mkunjini yalo khona uzophila Iwamthwesa amandla usiza abantu abagula nabahluphekile nawe sondele mkunjini yalo khona Yebabiyamba lenqola Yebabiyamba lenqola Yeyigibela umkumbikano Yeyigibela umkumbikano nawe sondele mkunjini yalo khona khona lo muntu angeke ulenze lutho Isiphiwo somuntu angeke usenze lutho